Hakasin kebaningkong kinong syong snong Riboy District kila yo ban saki ya kalempung ya lekai football hakapor menmit kabala penlong dakatbe jingsai Umroy Football Association Hamadan Umroy Riboy District. Ya kani kalempung ya lekai kabala sedang nadu ka laipo tari kala lengkot arja arpusau kala poi sya ka semi final kata hak khan ri tari ulber arja arpusau hakaba ka jingya kun kala long hapadeng ka Edge Sports Club persya ka selai ular Sports Club hakaba ka Edge Sports Club kala yo ban korea ka nam ladu dakaba penrem ya ka selai ular dan laigo la ar. Laban pen kan mau bahakan ni kalempung ya lekai lawan benisim benta kumba arpot ligi kunhun ya lekai. Kalempung banyak kini ikanam ladu kan long hak arpulai terik uleber arja arpusau hak baka Edge Sports Club kan yakni se ikanam ladu persya ya Riboy United. Hakani kalempung semifinal lawan mensaki daw samla lamang si Muktiar Kajala kumukongsan harengkat kiwe-kiwe kiri pau khamat. Ko men jaga bani dan rikat hakani resmi. Aku aban ai kublairu yai basan kurba
kepada Presiden Jong Katulba ibala pentep yang makadon kani kecingir kai nungka katanbit. But ngai tu dairu jadi Presiden Jong ka sen tebek jingshai kapapenya yang kani ke program nungka kesni. Kani kasian ke Baningkong bangani badan kum kani ke program apa Bihoi district kapahe aduk kani ngampat GE kum kani ke badan yelekai matarensa yelekai haki wei kita kapat ibalat yang kasor shullo kapen ketek yang kamen siam jonga bangani makia penlong yang kani ke yelekai hakapor janmir hakapor ba buan sin ikena samla jungi yami nala kiyen begini ada syong begini ada tanah pasurak halenti tenrai daga jeng le jom kaneka association ngayi penban bakadan daga jeng le kai football kaba pendernya daga jengot ting tepat jadi tena samla jungi kaba penlat lu yaki lagi kam auria beper kum hakani ka juk lengkap gamla Lemdas Kongo ya kaneka association bakalale kum ya kaneka kam lengkap keski but ha kapaya dei maka program maka jengel akai tentang kesni nakit bok ti program ya bara arti kiti mamla makin yang begi ya lagi sap ya lagi pom but nakin turu ikipat ba di bawah petkai makin ring video dan pawi gini ki kena jungi bayar akai tentang kesni kenang ba lingba ka social media ya ka sap ka pom jungi ka pertai bara ka wei gini baka numsa tanghang niya pori-pori hendrai kan pai sakeleng ke pertai lada unasi udeng kena ubawan nakasnong ke banang kendong ula ban pai hadu ke renstan coba FIFA to ai da kanir kajing yang ring video jongki berat ikini ki video sapa social media bin iya kasak ke pom jongki kena samla pasi jongi kenang ba makir kin yo lang ya kata gajo kerensa sashi sien akit bok kit yang ya ki tim baro argot ya kun ya lepa beti ya lakisap wat dia temlan dia Tena kalian kajungi ketebek jing syai Umroi Football Association ipet pau ke jing semua komen bangilala aban pendap ya kini ki atli ke semifinal haduk kini ke amit ke mentah bat ke final jong kini ke tournament ke bangi penilai kah ya ke pormen mit ke night football tournament ke badai ke sin nengkong akan ke tan jungi buat juga Bihoi district kan long ha ke arpulai terek jong uni ubnai match mentau senem arjar arpusah dia la yawe di produk ki pajba ki bi bat paj football bapin semua bah banyawan banyak saki dah ke jong ki kemat ke jong pi ha ketika mid arpulai terek match arjar arpusah de ha ke final kan don syua ka entertainment match apedeng jong gini ki aktor jong gini gari khasi bi ke jongi ki baniawan manishim benta manisnok tilang ha ketika sengi kemat sedang naduk ke por san baje ketika final pat jong ki tim ki bepoi syaganika tournament ki long ke jingilek kai kan long apedeng jong ka Bihoi United Persya ya ke Edge Sports Club Habatin, pej bahagi ki Sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya